Fight Stuff, jedini u regiji donosi top brendove borilačke odjeće i opreme. UFC, Venom, MMA Elite. If you want to fight, fight with style. Houston je domaćin Bellatora 149, predvode ga dvije legende koje zaključuju trilogiju, Ken Shamrock i Royce Gracie. U teškoj kategoriji očekuje nas obračun Kimbo Slice vs Dada 5000. Bellator 149, Shamrock vs Gracie. Noć s petka na subotu 20. veljače, 3 sata ujutro, uživo na Fight Channelu. Fight Stuff, jedini u regiji donosi top brendove borilačke odjeće i opreme. UFC, Venom, MMA Elite. If you want to fight, fight with style.